Ma, asa itos papa, ma? Mga kong isda na para na ako ipabaw ni mo sa adlaw-adlaw ni mong kinahanglan mo. Aw, sige pa. Amting bayad to pa, ha? Ikaw among balaang bata, Senyor Santo Niño. Tabangi kami!
Alright, thank you so much. Contestant number 3, the Pundo. Ako, ano? Together with our basketball team, Evergus Cowboy with our choreographer, Jake on time.
Isla sa Olongo.
nakahiusang kabatanunan. Sanon! Ang kinabuhi sa baybayin. Señor Santo Niño, o daghang salamat sa kayo mo. Dahil sa kanunay yo, simbahon ka kayo. Santo Niño, gugma ko.
Kabatanunang Tamisano. Ladies and gentlemen, brace yourselves, sit back and cheer for contingent number 9, Vicky's Performing Arts.
Salamat.